Hadi saberce komak akmıştı ki çamoğu Ona zebharam bas kıpagar çamoğu Ona kısır tanış dastime darmoğu Anda var yürüyor arzuğu Haka kalmış konu boy fone Yodege Khamaga Hadi sogre polo sure chulo Gazbege Khamaga Hadi sogre polo sure chulo Gazbege Evar baş, tamaşavanın dalal, evar baş, Kurdan Anatoliye navin, evar baş, haymana, min ji del ratan selam dikim. Ez yedî gerek şık bizinkî xeber bidim. Îro mijara me em ê sohbetekê li ser devok şık bizinî xeber bidinin, du mêvanê min hene. Em ê ban ra dûr û dirêj vekirî pir zêde agahtariya bidin ve û hemû bixêr hatin, şeva we bixêr be. Kek Şevqî û Özkan û kek Mahmud Lewendî mêvanê min in û bixêr hatin. Kek Şevqî bixêr hatî, kek Mahmud bixêr. Nav xêrê dabin, sağ olun. Nav xêrê dabî. Başin, selametin. Baş spas. Şevqî ji heştê û siya vir da ez û Şevqî em yani me heştê û siya vir da ne Şevqî heştê û du sê bû. Ama sê Heştê bêjin. û sê. Rast. Em ama çil sal ha. Her yani em tekiliyor ama bu Kurdistan'a vakem Derekestan da kiriye ama izyan edelim. Na Şevqî wextê yek ji berpirsiyarên Enstitûya Kurdiya Parîsê bû. Em jî wek bursiyar wir bûn, alîkariya me dikir. Malawi ava be. Yani. Em na hîn me dest bi sohbet xwe nekiriye, ez ji rejiyê bixwazim klîpeka me heye, vîdeo klîp. Ez jikê dilê we germ bikim, em poşê sohbeta xwe berdam bikim. Zani şek bizim zane human İmeri zani zane şek bizim zane human Vurun vurdun le heymane le hozir le zindırane Le hafur le canmane şek bizim zane human Le hafur le canmane şek bizim zane human Vurun vurdun le heymane le hozir le zindırane لخطر جانمانه شخص زانه خمانه لخطر جانمانه شخص زانه خمانه Gelek spas
ji bo sezayî Özdemir ji Haymana me tenge guye we paqişkirin em niha dest bi sohbeta xwe bikin ez dixwazim Kek Mahmud her çi qas tu kesekî teyî nasîn jî bî kerema xwe ji temaşevanên me re xwe bide nasîn Mahmud Lewendî kî ye ji ku ye li ku dijî çi karî dikî kerem ki Ez bixwe xelkê Diyarbekirê min eslî xwaz Qerejdağê me Qerejdağ di navbêna Diyarbekir û Sûregê da û ji me re dibên eşîreke jî yan jî wek Konfederasyon Millî ne min li Diyarbekirê hemû mektebê xwe ji ya destpêkî îlkoxulê bigire heya Üniversiteyê min Diyarbekir xwendiye beşê biyolojî min xelas kiriye Fen Fakültesî paşê 1980 darbe çêbû wekî gelek kesan em jî reviyan hatin derbeyî welat û va nêzîkî sî û çend sal ez li Swêdê dimînim demek el Parîsê bûm min wê derê li Sorbonê beşê Kurdî xwend paşê ji wê demê min şewqî nas kir û paşê ez niha li Swêdê her mamostetiya zimanê Kurdî dikim û demekê jî min televizyona Kurdiyekê de kar kir û her berdewam e nivîskariya me jî yani nizam çend kitêb me derxistine me nêzî bîsî kitêb ji bo apekê ji bo weşanxana apekê wergeran ji Swêdî wergeran diye Kurdî bi navê rojnamegeriya Kurdî me kitêbe derxistê bi navê nizam kompîtera berdilê min ha yekem kovara mîzeheya Kurdî jî ew jî zane li Parîsê min derxist Mîrkut ew jî yekem kovara li çapxana enstitûyê wextê me çap dikir û hep berdewam yani zimanê Kurdî de em berdewam dikin û hew yani çi bêjim mala te spas kek şewkî tu jî bi qurtayî xwe bide nasîn hevalê nû hatînê me tevin bizanin nas bikin Navê min Şewqî ye ez Kurdê Heymanê me ji Enqerê vilayetê Enqerê 67 salî me ez sala 76 de hatibûm Parîsê ji bo xwendinê wekî bursiyerê devletê Tirkiye bûm min li Fransa hukûqê xwend hukûqê xilas kir û ez ji binemarekî bêjim welatparêstim ta ji dema karê min de ku di serhirdana Şêx Seîd Efendî de beşdar bû û ji ber ku estê me ji hêla Paliyê wan tê karê min jî medrese wan xwendibûn ew binemarê Şêx Seîd Efendî û Şêx Seîd Efendî hev du nas dikirin karê min heta di serhirdana sî Dêrsimê de hate girtin qesesê me Semyonîf di zindanê de ma qerar bû wî bişirin dadgahê İstiklalê dûra neşandin hînê Bertîlê hata berdanveçarê variyê Enqereyê bû Nevzat Tandoğan bi alîkariya wê yekî kûçik bû lê haşa ji we bo xatirê Bertîl û Perevî karê min berdamî rizgar bû lê dûra jî karê min tezîb girtin kirin yek ji berpirsiyarê me yek bikirin berpirsiyarê CHP yê CHP ji bo Heymanê heta sala şêstî berpirsiyarê CHP li Heymanê karê min bû navî Melleme me bû ji eşîrê Silênîn yani bavê diya min bû kek şevkî ew pirseka teknîkê ye telefonê te dilerze ew ne sabît e Vallahi destê min dilerzêdî tu nikanî dînî ciyekî destê xeta tu nikanî xezleme vallahi cîkî çawa daydim cîkî ku mizekinim tu sabît telefona xwe sabît bike ez em ê ji bo malbata te ez ê pirsên taybetî bikim ez vegerim ser kek Mahmud ez dixwazim di destpêkê da û ji me re eşkere bikin zelal bikin ji me re devoko şixbizinî di nav zimanê Kurdî da li ku ye dibin kîjan zeraveya Kurdî da ciyê xwe girtiye nêzîkî kîjan zerave kerem ki yani wekçîk nêzî lek û lir e nêzî feyliya ku em nadibêjin feylî nêzî wan e belê lê berî wê tiştekî bêjim ez dixwazim min çawa nas kirim san ez ya bibêjim yani wextam li Diyarbekir bûn Kurdên Konyayê Kurdê Anadolî nav û dengê wan me bîstibû em bêjin bi taybetî Kurd remzî hebû mesela kasetê wî datin
yani pila kaseti dağıtın o vakti me Kurdi Anadolu me bu navi bu yavay bist le cara peşi de 1978 az üniversite Diyarbakır'da fakülte fenide de beşi biyolojide xwendevan bû keçek ji Ankara'yı jî de beşa kimyayı da dixwend. Ev çekana dixwînin de 20 sal berê 25 sal berê ji bo pêşgotina broşireke min ê dixisa çêxbizînê pêşgotina wê ye. Keçek ji Ankara'yı jî de beşa kimyayı da dixwend. Wê demê ew jî li gel me di nav rafên dedem deda qadeyî yani bu wextê deda qade bû. Keşke digot ez Kurdim lê Kurdî nizanî bû. Gerçi me bîstibû ku di derdora Konya û Haymanayê Kurd hene lê ê min bixwe qet tu peywendiyeke min bi wan re çê nebûbû. Wekî min got li derveyî Kurd Remzî û yan jî hin stran û kilamê wan dihatin ba me. Demek derbas bû rojekê bavê vê hevalê hat Diyarbekirê hat seredana keça xwe. Bavê Kurdekî welatparêz bû. Di hevnasîna me de bavê wê piçekî behsa Kurdên derdora Ankara'yê kir û sohbeta me hat ser ziman. Got em jî ji li malê bi Kurdî qise dikin. Lê ame piçekî ji awe cihê ye. Em baba Kurdî qise dikin. Me got baba Kurdî. Çawa yani kala piçekî bipeyve. Bi Kurdiyeke welê peyvî ku hema me jê fehm nekir. Dem derbas bû. Ew keç bi hevalekî me re zewcî û niha jî li ku derê nizanim lê baba Kurdiya bavê wê hê di bîra min de ye. Sal 84 li Parîsê li Üniversiteya Sorbonê edîsa xwendevan bûm. Li wir jî ez rastî Kurdekî Ankara'yê hatim ku navê wî Şewqî ye. Şewqî me niha. Şewqî pir baş bi kurmancî dipeyvî. Bi soranan jî bi soranî dipeyvî. Ji bo kurmancî dîsa rêyeke bû lê Kurdekî Ankara'yê bi soranî qise bike. Min jê pirsî min got em şêxbizîne em û soranan piçekî jî fêm dikin. Pişta li bajarê Rûnê Bakurê Fransayê bi alîkariya hunermend Şuayb Atlık min hin Kurdên derdora Ankara û Haymanayê û Konyayê jî nas kirin ku piraniya wan ji şêxbizinî bûn. Sohbetên me yên bi wan re bi kurmancî û Tirkî bû. Lê kurmancan piçekî henekê xwe wan dikir. Digotin evana ev çi Kurdiyelo hema dikin vit. Vit tu zanî bi şêxbizinkî vitin yani gotin. Îja min vitim to vitî vit ew ji wir de digotin vit. Û ji wê rojê de ye wan Kurdê ku dikirin di nav çike vit pir baran kişandin. Min xwest ez fêm bikim ka ev çi lehçeye an devoke. Wala van camêra jî di vî warî de bi qasî zanîna xwe ku piranî karker bûn. Şewqî zane piranî wan karker bûn. Gelek alîkariya min kirin. Êdî her cara ku ez an jî li gel hin hevalan gava ku em diçin Rûnê yekser Rûn bajareke li Fransayê. Yekser em çûn mala hin Kurdên Haymanayê û şevbêrkê me jî her bi axaftinên li ser devoka şêxbiziniyan stranê wan çîrok û bi giştî jî rewşa wan li Anadolê derbas dibû. Piştre ew tekst û agahdariyên ku min wê demê civandibûn civan miserhev hinek ji wan min di 86 da kovara wan berhem çarçira berbangê de çap kirin û qismê herî mezin jî min di kovara Bîrnembolê de çap kir. Yani 80 Ez ê werim serûra. û vê dawiyê jî ez piçekî fikirîm gelo ez ê çi bikim ji van agahdarî û tekstê ku min berevkirine. Kitêbeke kamil jê dernakeve. Ji bo vê yekê divê ku mirov biçe li herêma şêxbiziniyan lê bikole îmkaneke min e wiha jî tune ye. Ji ber wê ez naçar dimînim ku ew tiştê ku min berhevkirine li gel hemû kêmasiyên xwe vî awayî pêşkêş bikin. û ev yek dikare bibe wesileyek belkî hin şêxbizînî sibê rabin hê bi rêk û pêk li ser vê devoka me ya xweş bi kar bikin. Ev ya nod heft li Stockholmê nivîsandibû. Teben divê navbeyên de Şewqî gelek alîkariya min kir wexta wê derê bûm. Bi vî awayî min şêxbizînî nas kirin û ez piçekî ser zimanê wan xebitîm piçekî ser yan jî devoka wan û yani vî awayî bû. Belê. Ev ya nasîna min wan. Ew nasîna te Kurd Anatolya wesa bû gelek baş e. Yani min xwastibû hûn tengê li ser gruba devoka şêxbizinî li kîjan alî girêdoyê kîjan zimanê Kurdî daye ciyê xwe di ku da girtiye te tengê behs kir ama tengê ven fere bikin însan dipirsin yani bêtir nêzîkî wekî min gole nêzîkî lekî feylî ye nêzîkî wan e ji xwe ew xwe wek herêm jî wexta meriv herêma wan mêze dike em dibêjin ji îlan xaneqîn derdora Şarezûrê mesela belkî Şewqî bizan be wexta ku İngiliz Şêx Mehmûd sirgûnî Hindistanê dikin gelek şêxbizîniyên Şarezûrî jî li gel wan diçin Hindistanê
حتی بلکه اینک جوان از باش نزن بلکه چی کو شوکر بازن به اینک جوان ج هندستان تین دبن مروه مل هایمانه یعنی تین وی دریجی مثلا او ام بيجن الباشا لهلا ام بيجن السامسوني الارتويني شخم جي مزن هايمانه يا تشلو حيش بكي بنجي قندي وانا در دورة ديار بكري ادياماني نظام قالك جي ناواس كان بيجن ناب لسته هي كان بشب شي بكم ليه هري تشيك هايمانه يا ام بيجن مركز پایتخت شخصنا هايمانه ام جوسا قبول دكن ام جوسا قبول ليت وقت تشيك بيجن وقت تاريخ كان هاتنا واندرانا او بشكي يعني نظام يعني تاريخ النفسكيه هاري كابن بلكي شوقي بحث بك ل 1600 ودنا او تحرير انقره تحرير دفتريه دور نافيون در باستبه او تحرير دفتري ثاني وقتي جبوكو عشيره بتجيبه كان جبوكو جوان فيرجيا بقدر عسكر بقدر بزوان باش ما نقش قيد ذكر وقت يجي ناوي الشيخ بزنيا يعني شي كرنا باشا فيتال كينيا يكي فرنسي 1990 دا او مثلا بحث الشيخ بزنيا بحث عشيره واندك بحث هرم واندك باشا ابي ميدن ابي كردين هايمانا نفسانديا جورج بيرو مثلا وي لكردي هايمانا كردين هايمانا ويجي مثلا اوجي دور دريج بحث كردين هايمانا يدك دربه يا شرف نامه 1597 بحث كردين شيخ بزني دك يعني وقت ها اجى نابي وانجي او شيخ بزني شيخ بزيني شيخ بزني على قوي بزني تونه يعني هرشي بيجي باوا كدنا ليه ثاني مارك سايكس وقتها بحث دك مارك سايكس ما رفع عندك كو وقتها او بحث النافي عندك دبي جاب انا دبي شركاربون ايش كاربون مثلا شون طالانا شون ام بيجن وقتها شون طالانا يعني ما له خلقي ويران ذكرن اجى الوير او بزني زدان وزيدان بزن ليدان بمعنى ليدان ده دكاره جوراتبه ودكاره تشتكي يعني وقتها بيا وك نمونات بيجن باش لوكي ما قلنا نيزي كردي لوري بيريه و كاكي الجان كردا كاكي اسماعيل بابا جان نويساندي دناف غوراني دا ليكو فيلي دا جيخه دكرا شيخ بزنكي غوراني نا غوراني نيزي هوراميه نا مزه انا جبكو نا بيتر نا لكي لوري بيريه ايلام خانقين كرمشان اميجن كردي بغداد او يعني بيتر او يعني وانا ها لي وقت لهجت بيجي سوراني وشيخ بزني برنيزي كيابل يعني او برونوم انليتيك ديفيجن او ديفيجن يعني خواردمان خوارديان خواردتان او مثلا جموان وجم الشيخ بزني هي اللي تشتكي فرقه كيما زين تشام بيجن او بريبوزيسيون يوم بتشكي جمره خريبه ام بيجن او ام بيجن من راغوت او رامان فت رامان او رياوي تي بيشيم بيجن يعني هناك لي ادبي بقي هايمانه بلكي عطبه غورتن بتشكي بقول دبيجن هم دبيجن باوكم هم دبيجن باوكي من يعني حد فورم جي هنا وليه هذا آلي مثلا بلوراليستا مثلا وقلب كارتين هم دبيجن مثلا زاروكين من او دبيجن اوراق قلي يعني اوراق او قلب كارتين قالوا يلو ال يعني قالوا يلو ال ده اردلاني ده هي كردي السنه هي كردي السنه نابرا سوران يعني نابرا مرزيه خانمه ناصر رزازي مثلا او وان اوج بيا وايد بيجن جنقلوا بيا وقالوا اوج بيج او جوان هي يعني نظام ام بيجن هذا الرقم هذا قال لك جارت مزك بيت نيزي سورانيه ام بيجن ام دي حفته وبين حفته ام بيجن حشته وبين حشته يعني قال لك شرب بيت نيزي يعني نيزيكي لكولر وبلكي نيزي سورانيه لي غوراني نا نيزي هورامي او بشكل دنجي او يعني مثلا اشترى بيج مثلا تكستك اشترى تكستك الشيخ بزنيه قاعد ببينم دي ايما لشوني رنده شوناي دوزلغه قردوري چايلو چيمنه هواي تميزه انسان قلمان كاركرن هنيكي رجوري دكن لپسو مانگا دنگرن هنيكيان جي باخچوان جلغي دكن مجي شواني دكن
برانگم گاوانه ایمه خو ما شیخ بزلین لهیل ما دی ترک هست ناوچه ایمه و اوانه قباش نیه چونکه ایمه کردین اوانه ترکن لی aynı ev tekst mesela em bibêjin nêzî tu zazakî bibêjî dewama yew caw rinda biçek fark heye yan jî tu herî hewramî yan jî goranî vegote dega ême neyagayî weşene deştayîyen çuwardewr ji sewze û çîmenen biçek jê dûr e lê wexta ez a soranî bixwînim bêtir dêyekey ême le şoynekî xweş e şoynekey deşt e dewrûberî şînawer e av û hewayî xawên e teban vêya soraniya mabadê ye خەڵکی ئێمەکارن بەشێکیان جوتیارن مەر و ماڵات بەخێو دەکەن بەشێکی تریان باخەوانی دەکەن یعنی بێتر مرۆڤ دبینە و نێزی بیا من یعنی ئەد بێژم نێزیکی یعنی دیگەچی نەت دەبۆکا من دەبۆکە شەوقێ بەرکێ و باشتر زانە شەوقی سۆرانی زانە یعنی ئەدبێم نێزیکی لەک و لور کودێ فەیلی بێتی وانە مەسەلەن بێژن ئەو یعنی بێتر نێزی وانە باشە کەک شێفکی تو چ دixwazî bêjî vê meseleyê Sera nexşeyekî şandibû. Erê nexşe hevalan rejî hevalan rejî ew nexşe erê Ev cê ku bi kes me kiriye destnîşan kiriye ev mintiqa Kurdiyê Xwarûn e yani yê Kurdiyê Cenûbê yani yê Kurdiya Jêrîn yê jêr rast va mintiqa da zaravana bêjim devokan hemî devokan nêzik hevin piranî hinek ez nav lêkirine be kelehorî tê nasîn kelhorî rast kelhorî jî ew jî devokekî ji Kurdiyê Jêrîn e Kurdiyê Xwarûn yani ku em Kurdî yine Kurdî bikin analiza zimanê Kurdî bikin hem ama bêjin sê beşar ji sê zaravaya pêk tê zaravaya jorîn heye ku kurmancî tê nasîn zaravaya navîn heye ku bi soranî tê nasîn zaravaya jêrîn heye ku bi kelhorî tê nasîn lê ne kelhoriye jêr dibêj zaravaya jêrîn nevan zarava da gelek devokenin kirmançayî heye îlamî heye bîjarî heye melikşahî heye kordelî heye xanîkînî heye qesrişînî wan hemî devokin hemî jî nêzik شوقی ji bo ku xelet nêfam kirin hewramî û zazakî jê yani ew jî gidin cên mesela qesta min te wexta goyê Kurdî dibê wane yani ev derece jêr ku tu dest pê dikî ber bi jor diçî her ku ber bi jor diçî cudatî di nav zaravayan da dibînî soranî piçekî din nêzik e ji kurmanciyê ji Kurdiyê Jêrîn kurmancî piçekî din dûrtir e ji kurmanciyê jorîn yani bi derece mesela tu qala senandacî kirkek Mahmud senandacî di beynî Kurdê Jêrîn û Kurdê navînin yani soran danin bêjim navbera Kurmanşahî û Mahabadî danin ji bo vê serandacî hem li soranî diçe hem jî li şêxbizînî diçe yani navbera her dikade ye gerek diçe ve peyder pê ji hev cê dibin li gor mezefe ja biz ciyê şêxbizînê ez ji ber tiştekî bêjim na li vir hevalekî me heye ev bixwe li Fransa dimîne navê İsmail Kemander e Kurd Fêdiye li Bagdad dayî bûye binemalê wan nêzîkî 300-400 sala hatine li Bagdanın ama madem behsê fêdiya kir li Bagdan nêzîkî 100,000 fêdî henin û zû da li wê derin yani hinek dibin Bagda welatê me ye yê me û yê Erebeye bi hev re ye wek welatê xwe hesab dikin İsmail Kemander li vir bixwe lingwîst e yani zimannas e û xwendina xwe doktora xwe li ser zimanê Kurdî yê Jêrîn yani yaxwar bêjimê Kirmanşahî bi giştî serviya çêkiriye ew ez nîşan didim tiştekî ji 1200 rûpel e hemî devokên Kurdiya Jêrîn yani tiştî ku nevekî lê bikin bêjin Kirmanşahî yan kelhorî hemiya nav vê hînê de giş kom kiriye 30 sala serviya xebat kiriye berhemê 30 sala ev ye bi erebî jî derketiye li piştî telefona min bi erebî jî nêzîk 1200 rûpel e yê bi fransî 1100 rûpel e
عربی ورسیون نویه و پرتوکی سال 2003 دا لپاریس چابویه gelek baş. یا سپتمبر چی او دواکن کردن باشور اویا اوی Baş. پرتوکی دواکن Mala, کردن mala tabi pek şey. اوی سال 2014 دا چابویه و آگاده کردم همه پرانی یوینن که هجی پی باور دکم و نقشه جیمزی پرتوکیوی گرتیه که نقشه کتن نشان دا تازه نشان جی پرتوکیوی گرتیه و جیه لگور یا جگور نزیبون از زمانه یه شیخ بزنی بیجم دوکی شیخ بزنی جهر بیتر نزدیک فیلی مندلی مندلی راست ملکشاهی و کردلیه yani veci hudud منطقه کلی خبر دادن و کاری که نشدی نشان میده در نشان دادن باکو به صور حدود ترکیه ایران و عراق یه نهانن کل منطقه شیخ بزنه مذهبی که یک کجه هاتنه لگور زمان همان دفو که من قسمه که بی لبغداد لعراق قسمه که بی لإیرانه همه خانه که نه جیر خانه که نه دست بری که حتی کودشه حتی باجره کود یه عراقه و دیسه باجره آلیال غربی یه عراقه دیشه و منطقه لک نمانده نینن منطقه لک لك چه دشاره لوه هدیه اه و هدیه aynı وقتش منطقه لورن یه لورن pardon لورستان ve hedi hatta yine destur edici. Hatta. Lehci leve derenin peki var zamanda müze kek İsmail Kamanderci persi. Bu anda peki zaravayı mı peki dur. Yani peki durtur. Bir şekilde kedine. Le zaravayın hamici kırmaşa desteği bike. Bir kanaf hami de zaravara ve devok hami devoka dikarim binave zaravayı kırmaşahi ya kelhori kom bükün navaki verle bükün kek İsmail nakadebe Kurdiye jerin avkas. Van devoka hamu devoka Kurdiye jerin hamu nezik evin havdu tamam bükün. باش gelek spak kegecan mala tava kek Mahmud az işte pirseke bikim te bir nabune da nivîs amade kiribûn de hejmara 4 û 5 da te ferhengoka biçûk bejî te ferhengek amade kiriye belkî dibe ku ew cara yekemîne ferhenga şixbizinkî hatibe belav kirin bi rêya bir nebûnê yani tenge tu behsa wî karî bikî يعني يعني نقول او تكستيك ومن برف كده مثلا نقول لباريسي او للرواني وي باجاري مثلا او كاركري ودري كيما او بون وباليكاريا وردغرا شوقي ولا باليكاريا من وردغران باش الدنمارك يعني شيء بزنيه بون باش اللي دري لبوبسالا يا بون بون كشارم تشي ذكر او يكبو نابي ابو بك شوقي ناس كدنجي برخش ملبو بخاري فقيبو ملبو دنجي برو دنجي مثلا قلتي قاسته او استاني مالا من قلت وقتي او فرنگو كوي ده همو جوان تكستانايه وهناك دو سي تشيروك ماسال دبيجن لا ماسال جي من بخا من جوان برفكر لي يجي يكا كرمانجي شوكج مراول قران وقتي وشبشبوك وحزت سليمان هي يا راسا وحزت سليمان بيجن لا او وقتي او جي بو نمونه ما ورغرانت او بيبيكم من يعني فوق فرهنگ من حزقن همو اون يعني شكو تكست دسمه تنو دركه تشتك تنو وقت يعني جار عولز دول راستي واناتم وهم مغواز سيرفيا بخبتم او فرنگوك شي جورد يعني بيكات او فرنگوك ويجي حتى دسماتي من شيخ بزنكي كرمانجي سوراني وهورامي وزازاكي من قشط انا برهف اللي طبعا قش حمونا مثلا هورامي بشكيمه وقتها طبعا ابي ديفيجن صالح حشتي وشي شش انا ها دنيا پرچوک بیه انا دنا 5 دقیقه از کانم بگیجم گنده جانم انا شیخ بزنی از کانم بگیجم نظام yani حتی ثاني وقتی نه وقتی جبو یکی هم ببینم چون دانمارک حتی مپرا امرود نشتن حتی چزان يعني او فرنگا حتى يعني قيمتها بكي وي وقتي يعني او استراليا كو فولكلوريك من بدف كنا
یان وێ دەمێنە چیرۆکێکم بەرەبکەنە وێ دەمێنە تا مە گشت بەلاو نەکرد من تقریبا 120 روپەل من بیرنەوەی دە بەلاو کرد چەند روپەلەوی وەکی مەگوت وان کۆوارێن کوتە ژمارتەن بێژنە و بەرهەم و چارچ ez warim nur keke can yani ez nawarim ser wî derkî yani te berwêjî te bi davûka şixbizinî di kovara çarçira berbank berhem jîna nû wan dorda yani biçûk bin jî te çend nivîs amete kirine yani paşê bigiştî min gişt bîrnebûnê de belav kir û paşê me got yan bikin kitêb ji xwe min le pêşgotinek ji wextê min jê re hazir kir yani ez bixwe ku ez neşêxbizinî be lê min got ez lê دوار زمان بکی مثلا مراقه من سر ابو يعني مدوار چیه چاوه برویا يعني از پرچی بو لی وکی مگو يعني او مثلا سترانين پر خوش يعني بکی نها بکی نظام دناب شغلنا بکی تونه نما بجي يعني او سترانين كو وی جامعه کو مگو آپو جمرات گوتن يعني براستی وربیوان هموچ دیوان ام بجن آپو دنگی آپو دنگی پر خوش بود یعنی ملب و فقیب و ملب و نزانم yani دنگی پر خوش بود ها باوی ملب و کرکوک یاتو شیخوزینه کرکوک شیخوزینه مثلا من دیالوگ جبانا چکرو مثلا به شیخوزین کی اخوه از بچکی فیربوم ناوت بخیر بشار تو چند سال عالی رای سال نیمه که عالی رم تو چیکاری دکی کاری نکرم راچه کار نیکی مثلا چرا کار نکم بچین لو بی راچه لکار دگردم نوینم کار اجنیه کارتونه يعني مفهوم كرار يعني وها بياوي ام بيجن فانام تشيك ام بيجن ورا يانجي يكي در مثلا نابي بشار وقت دترسيان نابي خوي راستي بوتانا ام بيجن دبيجا ايما ايوارغا لمال مندو نيشتگن گشت من ويكو نان خواردين ايرمل بنده چاي ك واي ك چاي ويخ وخن ايما ويخ وخن ايما دي ميردان ليره نيشتگن گدرین سری گورانی گلی شیخ بزنی مثلا گورانی گل مثلا گورانی حالی هریما وکشاپ کنه ول باشور لورد بجن جبوستانا او جبوستانا بجن گورانی یکی جه گوزگوزه دریل سازه و گورانی دچری مثلا دریل گورانی دچری سوران بجن استان کال گورانی بوما بچره مثلا دور هي بچره يعني ستراندنا بيجه يعني بستري بستري ستراندنا خوازیکای ایوارگه لامان و یعنی الهندا مبا حوی لسازه دا حوی جی گورانی جه دلگل مثل یه دلگل وبتا که الگرتاینه و بانته و وقتی بانته بون زانه بانت قاسته بون مبگرتا بانته و تم گو و سری دای وی اوی دریج دچه یعنی مقصد وانا تکستین وی وقتینه یکی دن مثلا مج ابجی دانمارک من 10 ساله کله دانمارکم من işçi olarak hatime Danimarka çalışmış دوم her sal dişime izine akrabam le ureji hastı le ereji hast yani o devam dike yani ambijin yeka dur dereji mi be şevkira çekir bu ya şevki çekim mesela hatına şey bizine uçağı falan ev başı ama ev çirok cucuğa ve pirajine evde kurmancı da çocuk o pirajın dedi o çocuk ekte direkt de beçevi de pire daveja tendure او تندور دشوته وباشي تشوتشي تبي كابي قرش كامن دبي ولا مشوتان دبي نحت نام بدا من بي هواي دوام دك اب عيني ايواجي هي ام بك نظام نافشي بزيها هي تنما او سانك سنته اغا تشيا جنته داري امرو النار يعني دار هرمي وحناري ميمي بوتشي دي خوره وكتن اشي دانه راح جيه بي درانه دو ني وجوجي دو ودس بيدك ام بيجن بي هواي دتش ام بيجن سانجا بك دريج دكن لا بكرمك يعني مثلا سترانك ابيا سترانك هوا مانجي شمس تاري يوم قرتقه قنيواري جاي تيري جا برشت ويم ده والله ندمي هزاري نا برش كردي بهديني وكردي حكاري او بين برش ام بين بور بيجن دورتها هي مثلا بيجن بيدنا بك وفهم كر هوا مانجش شمس تاري يوم قرتقه قنيواري يعني هوا ما قش تاري ايام قرتيه قد تشتك نابره ده تيلك جوي برشاخو بدا من ولا ناظم بحزاري ام بيجي بيا وايد تشا يانجي يكادن ابيكو ما قوله ابود قلت
آزی نجاتی خیلی یک جوی داری انزا بکی شوقی زانه به نجاتی یک استرانه که دیسا دلم قصای پاکی دخوازی وزانستم دل گرانه قد وردت نکردم حنک و وازی اگر بزانی با دل هفا گران برت حنک و وازی ندکر وازی امیزه دکن ده هری ماده بازی هیا مثلا بازی لید فیلی ده هیا دبجه میمونه کم وازی دکا دعوای کچی قاضی دکا میمون آمد دلیزه دعوا کچا قاضی دکا ابجی اینه بازیه وازی یعنی بجنه کپری جانمان ده نواله دنگی پاکی ده دیای ناله هر که دنگی دیای ویم شخص دکرم ریه ماله دبی کپری جانمان ده نواله ده دنگی پاکی تیج هندر ده و هر جاره کو دنگی و تی من از ریه ماله خوشش دکم یعنی یه دلایه اون زي کردک شو کبه یا انجی مثلا ام ببیجن لبرد مثلا پیوانه ابجی پالا دوزه و پالا گرو یعنی پالا دوزه و پالا گرو خورا تاوستان ناوچه نیمرو دیگر نا خور مزانه فارسی ده خورشید خور یعنی تاو روش و پیوه که پرکب نخور یعنی اما توش دگیجه برکی حتی دوره اساسانیه دوره نظام پارتیا خور Avesta داجی اری که اسماعیل باباجان و مصطفی باشاران جوالاتا نویساندنه دبیجن وازی لیستکه oyun. Bazı listekeci eri şkımacı bir an mana listeke mi oldu? Dibe cem ne ki? Tikeras. Listek yani. Dibe xara tavustan navçe nimero diğer yani nivro ve asr diğer evj bu asr bejin. Le nazdi yar kro zuro. Mesela zora me kud emana canatı kurmancı ben zor spas. Yani normal zor spas ev sorani le kurmancı me de zor aynı ev zoraya. Leta zoredik zahmeti kasane. Kece şermi kula nevi davuçum krasem ray wikim ve parçayı kara çadro. Eğer şermi xalqi nebe ezerim bir krası ve jera vekim yani bikim jera ve kara çadreki. Bu bir havayı da şey yani. Mesela ya kadın stanekden tenik ummi evci kadın kay kurde hela به ملودی جی ببیجی. Ya anca apol birba. Ümme tenik ümme ray suzandım nice mume. Ray mesela yani jitara yani ev raya meya kuma gola qay dilim fre alete fre pre lete yani leteye je min dikari lume tu çi min dikari zaman lomadiki khara alat teni niye mesela vaqta meru bezerken mebde qavat çi khara alat teni niye yani khar roj helat تین تدا نیه گرمایی و تنه گرمایی و گله کرانه پرتال شوره لقی جمع پرتال ام دوین پرتی جبو چک و جل و چک پرتال شوره یعنی جلاد شور بر جمع لقی جمع وکردم که ووای نام دامی اویا جمله زحمته ذکره و برواندا وتن صد قرم عاقلی صد قرم عاقلی کیمه دوی نرم عاقلی کیمه چما بکش کی دربینی بیا وايد شيء يعني يعني قال لك انا نظام انا يعني نظام وقت نمونه از دور يعني قال لك جبوا ليتراتورا نيفسكي شبزنكي قال لك نمونه باش يعني قال لك فولكلورا باش بو قال لك باش بو تماشاوان دلال از دزانم اول جمره لسر واتساپ پیام دشینن از نکنم برسوا و بدم کرم آخه برنامه ما بلاو بکن ما بگیجه این زیده انسان ها دو میوانه ما قدر بلندن اونا گلک آگاهتاری هم فولکلوریک و دیرو که دادن ما هم پی شیار دبن پرسکه نزانم از بپرسم دبیجه اشتا مموشتین هرت مموشتین هجا پرستکم اوقاس داو که مهنه نه زمانی که می نتوی آوا نبیه لی ازوی پر مراغ دکم اما نها به اوقاس داو که هفته چاوه فهم بکن دوان کاراتش نویساندی چتک بقرطایی ونه چتکی بیجن جوابه نه مجبورن يعني زمانه كي يكرتي زحمته او نا لي ام بيجن يعني شيخ بزنكي يعني بيجن زازاكي كرمانجي كومندنت بي وانا قشه هبه ها چيه ام دكارن وها بكن ام بيجن نها مرد بينا يعني او كردين كو بدوكا لكي يعني لوري يعني جانجي شيخ بزنكي دنبيسن ايكو زازاكي دنبيسن ايكو كرمانجي سوراني حتى جوانتي اخو نزيابت شو نزيابت مثلا بيجا وزيري پرورده ام قسم وزيري پرورده سوراني هاتيه يعني
gelek gotina em nêzî hev dikin lê ez nikanim yani raman vit ez nikanim ya bikim kurmancî yani ez tu nikan yani ez ê mecbûr bêjim ji min re got ez nikanim ji min re gota xwe bikim raman vit yan jî ez nikanim bêjim raman vita Şêx Bizînkî bikim miravaya Zazakî yan jî bo min wit yani bana nabe zehmet e ji ber ya ez dibêm yani em yani hemû lehçeme wê hebin û birav eyn resmî Yani bê em nake. mesela ez wek kurmancekî Anatolî navîn Şêx Bizînkî hîn bibim hîn baştir dibe. Ew tiştekî din. yani Şewqî kurmancî zane bi soranî zane. Erê. Yani lê ema nayê mane ku Şêx Bizînkî xwe davêje. Yan jî Evet. ez bi kurmancî zanim bi soranî zanim Zazakî jî biçek zanim lê ez kurmancî xwe nabêjim. Yani ew tiştekî din. Ya ji bo Zaza cî waye. Ya bizanî çawa her herêm li her cî ew lehçeya ku heye ew resmî ye yani tu bê gor biya were. Yani eger tu bibêjin bêjin li Haymanayê tu nikanî mektebê kurmanca vekî. Dibe mektebê Şêx Bizînkî hebin. Lê li Qûliyê jî tê mektebê kurmancî vekî. Şêx Bizînkî nabin. Yani biya wî çavî wexta tu lê mizek tu natirsî. û em giş Kurdin. Evana ku zimanê Kurdî ne. Yani ji ya divê em netirsin. Yani wekî min gole ew bavê keçikê hat mekteba me got ême baba Kurdî em qise dikin. Ya min got baba Kurdî çi ye? Ma em çi ne? Yan jî Zaza ji xwe re dibên Kurd ji me re dibên Kirdas. Kirdas yani Kurdê biçûk yani wek Kurd. Yani ev Ez na pirsek heye em di dawî bêşa yekemîn da gengeşiyek heye te gotin alfabeya zimanê Kurdî ya Cellat Bedirxan amadekirî û em jî îro bikartînin nivîsandina bi vê alfabe nivîsandina devoka Şêx Bizînî têre nake ve alfabe. Ji bo wê tu çi dikanî ji me re bêjî? yani alfa ez ya Şewqî. Yani mesela herfa Ö gotina Ö di Şêx Bizînkî da hevalekî nivîsandiyê di Şêx Bizînkî da gotina Ö heye di alfabe Celaletîn da tune ye gerek em wê jî bidin ser alfabe Celalet Bedirxan. Başına Ji bo wê tek şevkî tu dest pê bike tu çi difikirî? ne mesela zaman yekürtiye zamanı Kurdî çiçekline hali hazır zarava û devokê Kurdî henin bana yandına hevdû yan derxistina zamanê Kurdî yek zaman ew karê dewleta ye yani numune wî henin mesela welatekî vekî Endonezya zamanê wî resmî şunda ava bûye yani 1905 wan derê de takriben kingê bû ser bixwe gelek devok bûn bi hezaran devok bûn devokê yê Jevayê yê paytexta wan kirine bingeh û dora wî de ji devokê nijî hildan kirdine nav zimanekî resmî derxistin yanım ava li hêla Tahîtî ve koloniyê Fransa û İngilîz wana zimanê kreol xeber didin kreolî zimanê henek ji İngilîzî henek ji Fransîzî û henek ji zimanê Efrîkî ku dema xwe de pêra xeberdana wan ku hatine Haîtî û Tahîtî wan zimanekî nû avekirine ji xwe re ji Kurdî jî ihtimala mezine vê şeklê be heta ku dewletî me tune be ku hemî zarokên Kurda di yek ziman de perwerde nekin ew lehçe divê bimîne û baştir ku bimîne jî ji ber ku heta ku dimîne vê Kurdî dewlementtir be yani gelek tiştene mesela di kurmancî de yine wan tune ya bi ku heye jî mane wan ya bi Erebiye ya bi Tirkiye bi çi ye di devokê din de henin di Şêx Bizînî de heye çi zanim di Fêdî de heye di Kirmanşanî de heye di Bîjarî de heye dikarin de gotina jî wê din mesela tê bîra min zamanekî de li Herçeya Kurdiya Parîsê li ser ferhenga dixebitin bi Tirkiyeyê bêjim gotina çeşît hevalên ku tê de beşdar bûn nizanim bi kurmancî çi ye çeşît yani hebû dora peyda bû weke gotin cûre vê şahidî Şêx Bizîn em zanim min ji wara govale gotina Şêx Bizîn de mana çeşît vîne heye em vîne bikartînin bikarbînin dora cûre peyda bû ew cûre xizine yine diyavê lê vê eğer ku cûre peyda neba vîne dikarî bû di Kurdî de ciyê xwe bigirta biba gotinê hemî zaravayên Kurdî bêjim Tek şevkî ware yine de ware yekirtine yine de zimanê de kek şevkî tu ji bo heke çi dibêjî ew min got ya herfa Ö dibêjin gerek hebe mesela övenandin Kek Mahmud Efendi jî vêya baş zane dema ku Kamuran Bedirxan
Elifbaya bi Latînê îcat kir ve tîpên sîvyek tîpenin dînê de alfabeya wî de van tîpa pirî cara bersiva dengên ku kurmancî de henin nade. Nebude. Hêjî nade. Hêjî Hı. nade. Dîda Şêxbizîn de jî söçar deng henin ku ne kurmancî ne soranî de heye. Ve ku te got herfa tîpa yine ö. Ö. Vekî ö Tirkî. Ü vekî üya Tirkî. G vekî G. Yani G û Ö pir te ser ziman, pir te gotin ama em çi bikine? Ben mesela bike Mahmud Besa Piraniye li zimanê Kurdî de Şêxbizînê de kir em diben gel ji bo Piranî. Ew gel di devokê Heymeneyê de na di Şêxbizînê Heymenê de gel bûye gel. Em nabêjin mal gel. Em diben mal gel. Ge. Yani ew ge me nermo kiriye ge. Cana Ve buya ben- yel. He? Cana buya yel yel. Yara dibe yer yani. Dine tekste ya. Ew diben yani armoni de yine de nav gotina da. Hı. Ev zamanı Türkiye'de jeye gerek zamanı din de yani ki in lehev ben yani beter mro bu karate خواسته تلفظ بکه و راحت‌تر به تلفظ بی. گل پیشه که زعاته جبو خاطره که نه وقته دا او گل ما حتی همجه هیلا کرماشان درکتنا هاتنا آخره های منه گل نبویه غل نمده. ایجا او وارا دجی استه بیده هیتون هم پینزانین لی اویا بسدان ساله هم بکارتینین. ایجا aynı وقته ویا دینه دجی هیه. Yani ne le tenel cemmer le kurde sanandaje via bu kartinen mesela demen köy. Köy yani çiya, şav. Sanandaje demen köy. Yani Kırmanşahı demen köy. Yani o denge heye. Ne onda. Le tişteki enteresan. Bana tipa kudu kurmacı da ya soranın da tunanın ve ki vana tüccar nayan peşiye beceya. Yani ya navdanın. Mesela beceyi ki be destbe bir ketuneye, be destbe bir ketuneye. Navdaya. Kö heye mesela harfa tipe dudiyaya. Yani tütük. Yani tütük segaya. Aha. Harfa tütük. Harfa tipe dudiyaya. Yani seri de toneye. Javia bu kadar zamana gibi hatta ki ser fikrim gomrov çava dikara halbuki. Belki de alfabede saranser mrov cine de via. Disa yine Latini elde. Yani Elifbeya Yekamran diye Celadet Bedirhan elde. O varaji diser izafe büke. Ve kuku dengen yani tipen kudu kurdi de bıkartinin. De zaman tecviye. Mesela Fransızca var beşim. Harfa W yani W Fransızca tonaya. De zaman eden hatına. Bu kartinin. De alifbeyi var da tonaya. Ama ji bo peyvên biyanî bikartîne ne ji bo zimanê xwe. Ne wa ji bo peyvên biyanî, ji bo peyvên Peyven biyanı ki Mahmud ketiye zamanı var. herê ma yani wek em bêjin herfa J di Tirkî de tune lê Tirk ji bo peyvên biyanî bikartîne. Böyle. Yani Mustafa Başaran mes İsmail Babacan guti öğreçandın Mustafa jî dö göçük Gerek rızık göğe magal Vana Mustafa Kek İsmail sıra ve vesile sıra vlandıkım çaven hartikacı marzikim gerekçim küçükten hartikacı. Bra beje ki beje ki be o pardon ku be yan be ga despe bike. Tebizine ton neviye. Rızık nivîsandiye Mustafa. Tamam na ev be ga kurmancı tenivîsandın. Ne Aha, beyne. Mustafa rastına nivîsandiye. Baş. Rızık. Hafizevi ne yine ne jigeye. Başa. Kek Yani- Mahmud Bu kurmancı ben visinim. X X rasta. kadın visinim. Ev gızlık teyfandın. Kurmancı ve teyfandın yani. Fernak. Kek Mahmud tu ji bo vê pirsê çi dibêjî?
تجربه تا چنه دبیم yani normal cada ben xamat na az peşi alfabat Türk'a bejim. Türk'a alfabayek çekirin. بله قتل زماني والندهات بأواكي وشيكن كو حرفا حيت شو حرفا خيت شو حرفا ام بيجن قاف شو بري هبو دافا بواندا تصاني ابدان قانا نه دبن ازانه بله دوت ازهانه اما هستانه دولة عثمانية دا اجزاء خانة بخيد نفساندن بحرفا خي ليه الفابيك وشيكن كو او حرفانا نما بله ها او زماني واجي ندهات ليه تشيبو نا جرده بدل خانج وقتا بشيكريه tamam belki le ama tu ve alfabe na az goşeğ bizniya tu se gotuna binim hatta öl bamejey em de ben körgi em na ben kevroş em de körgi jibo tavşani em de bejin soran de ben göçke yani go yani feyli de bejin büye yani buye üye kan ne beyli Nezdeki ben önce bu diyor. Nana bebejin icatı her dersimi da du çehane du habdehane Taiwan seçar harfi zede icatı her hela eriwani kitabı celli ve diye P u ko R hene du P du K du R yani yek teyde cana nakulmanca da münakaşaya bebejin ker u ker emiçav misin per u per emiçav misin لأما الألفابet ده نوع الألفابet وهي بيجم تيرا مدك يعني أجر از جور شيء بالزنية ده حرف اللي زدكم لجور درسمي شار حرف اللي زدكم لجور إدل اللي زدكم يعني أبي مش بنيدر نكم هذا بيجم يعني مثلا سورانا أو شار سر كنا حرف بواو وإيدن بيسن جو يعني كوستان مثلا بكاف واو دبل وإيا بكمك دبين كوستان نه چی بکن نه tam öyle ne tam öyle. Yani ne kadar çok emci beni de makab. Yani az bizim ihtiyaç ama valata ki ya. Ne havrami ده كون هي وك ضيا انجليزيه وك او عربيه او دنقاتنا الفابا متى دبت وياج لازم يعني امج بني درناك امج بريا اد بجم الفابا ما يكو هي يعني بس ما از في شيء أنا بس مرة بس مرة tabii ki o tabii bazı bir şey bazını bilirsin ya biz kalan belki karabici bakın bir şey bazını bilirsin mecbur vandan yana derkeci belki gelek yani abi alfaba علميته بنفسه وتشتكي انت الفرنسا دكن اوان دنغانا لما الفابا يا اخو از نكان يعني بجنا از الغوشيخ بني بكم سي وسي دو حبي درسمي تبكم بو سي وشش يكا هورامي بو سي وحفت سبا دبوك دجي ودركبه يعني بيجنا ولا الجمج اموات بيجن أفيا مشتركه مثلا يعني امشي بنقدر نعتبر محمود أفي مثلا نحن كان تمام دولتها تابع تشتكي او راسته يعني ترى مدك يعني از بخوا يعني از بخوا تصاني شو مثلا نهار كلاسيكي كل وقت ورد قالين بروبلم كما زنا جمره عارفه عين يا ملاي جزيري ويا احمد خاني عين مثلا بروبلمه ام بيجن غينا عربي دور ده هي او بروبلمه ليه چاره چه وانا جبو تاني خصوصي جبو وان ام جانا دو نقطه داتي يعني باواكي ام وان ددن نشاندا ليه الفابا اخو وقت تشيكم سي ويك از بكم سي وحشت يعني او زحمته زارو قال بيجم ابيا اويا ابيا غيا او يا عيا ابيا ضيا ابيا ضيا ابيا تشي ابيا تشي يعني باش ام مش بنقدرنك ام نقطتك كدين يعني الفابا هي انها ترى مدك اي باش كاكسيفكي تمام كاكسيفكي تجي نقطه كديكي يشافيا مغافيا دفز زمانها سمان سر كومبن باش çareseri çiye rekija reya başlarına lugorvia dengeki kun nav zarava ki daha tne kari be orteraki yine imkanı yok. madem ناكي لي اما نانا اما حمو شيخ بزني نابجن حمو شيخ بزني نابجن يعني محقق ايكو نابجن هي اي ديات الدفوك يدن لحچه دجي مزكه نا ازي ببجم نازازاد بي كو يدد بي كو تر سليمان بي تشي جبو تشيار بجن نوا ها burada بيت ortayı ببینی فارسی دبي كو يعني دركتن دبي يا هري نازي كو كابن كيجانت ويا بري وكي مقولة دبي مثلا خوار
Ez ê bêjim xwer, xor, xar, xir çi bêjim ji bo tavê rojê. Em bêjin divê dûr da tu yanî di wan diyalekta wan zimana wan tiştan bizekî li gor biya. Yani niha hevalê me ên Şêxbizî niha koverek dixsine pîroz be pir xweş e bi rastî kêfan pir hat. Se wan cem bêjin du herfê xwe lê zêde kirine zê herf. Bi navê pîjok hûn zanin. Pîjok yani em bi kurmanî bêjin pîvok. Pîvong. Dem dibêjin lê bi tirkî çîdem. Türkiye çeylemeniz. باش ام جداتی و ما دولمندی و ما ام بندا جارنا دبا پرس راست لی ام نقطه که تیگن ورا از نا تخوازم 55 دقیقه درباز بون ام برنامه ما باش دمشه گلک انسان جی لما تماشا دکن از نا تخوازم به سترانه که اولا رژی ما ویدیویی که سترانه که بدن سر اکرانه هم تنگ بینا خب بگرم سپاس هواجري حمامة وشكا دزايا Çiçek ikide çivimi var ki var dilimi ve ki Hızır nahilimi من ما قربان تحيمانا من ما قربان تحيمانا Dişin kefir edisani Valla kibirini zani Ve man dişin şık bisini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene Ve man dişin şık bisini Ve man dişin şık bisini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene Yeni şüyliyim size ve değildim hoza Leberçimin yıldızı Namud ve sıma haymana Namud ve sıma haymana Dişin kefir edisani Valla kibirini zani Ve man dişin şık bisini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene Ve man dişin şık bisini Ve man dişin şık bisini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene نصيحة قالت كرامة دلدر دمك جومة دون دست دسي وحمامة تبسمن حيمانة تبسمن حيمانة Dişin kefir edisani Valla kibirini zani Ve man dişin şık bisini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene
mandışın şık bizini ve mandışın şık bizini kurbanı zanı teymene kurbanı zanı teymene Şimdi kerim Sırık ve kesineri Yılma selamın elde kerim Nur çimimi haymana Nur çimimi haymana Dişin kefir edi sani Valla kibirini zani Ve mandişin şık bizini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene Ve mandişin şık bizini Ve mandişin şık bizini Kurbanı zanı teymene Kurbanı zanı teymene Taner'dan gelek xaşık bu. Şık bizini haymana. Em beş ay kemin xalas bu mesahatek li paş xeyişt em gelek tamaşawanan me jî hêne bi rastî alaqa jî gelek mezin e em ê berdewam bikinî. Di bêşa duyemîn da ez dixwazim piranî li ser kek şewqî sohbeteke bikim. Kek Mahmud wek mîna me xeber dabûyî tu çi dixwazî bikî. شكون نعم قلت له ده خلي بر دريج بو اجا بيجي مزودا شوكو جي نادي بو يعني او يعني السويدي اري من التليفون كذا لي براسي برنامج قال لك خوشه برنامج وهذا بمن حتم تشيكا يعني دبوكا شيخ بزني يعني وال قنجكه كيمايا وكو بي خدي يعني بمرو لي خدي دركبه اما لي خد داري يعني او جبروي كيف عملت وكيف عم برهات مثلا كواري كيش نقدر دخن بنابي بيجوك يعني هر چندي الفابي بكجي اللي كرد يعني واكيد دخن يعني ما كرد ما يجي بعرفه عربي ده جبروي كي از قال لك سباس وش بيجم يعني از تشتكي دم تنبا از قداريا ورتم باشه ام جی مالا تا آوا تو هاتی تا علی کاری دامه تا گلک آگاهداریم بالکش دان ما از مزگینه کیش بیجم ام د داوی نیسان دا یا جی دسپیکا گولان دا ام برنامه که سر دی سال سر شغ بزنا چه دکن يعني كسي كو جوي دارينا بان وان اري بالنيفان ما يعني مثلا بيكو والي در دخن كسي الوي داري او غوندي كومن مثلا شلو حش غوند بنجي غوندي هايمانا يعني اري بين د برنامه پیش متا دو کس هايمانه بهشتار برنامه متا پر خوش تبع ان شاء الله ام گالکس باست کن که باشا ایوار باش گالکس باست مالا تاوا همه جبرا تلفن بکنی یک شرکی Veruca kağıtım ise telefonu da tarago. Peki Mahmut şu. Tu beja gud de serta te gutna khabi. Ama peki Reşo İran racı haberdar. Ser mesela ve alfabe mungokame hem şey yapın açar çünkü ve zede cudati tane beraber alfabe kurmancı yapızın da programı eş yapızın acı kutey. Evne ben ne bu problem. Biber ku hem Türkiye Şunu fark zamanı kurmancı hem var gramere de fonetike de vandacı kurmancı geleken ne baranda fark. Baş. Perseki yine perine duhat peşnarım beri ve havale ku bijoki hasta bu jare gora haberdar mı? Ku Serbiya da komisyona ki taybet çekin ku zaman nasa yani anak debeku sosyologu siyasetmedar jinavdarın بچه شکلی کردن الفابه کو به حساب هر کی یعنی هم یه کرمانجا هم یه شهر کو هر دو زراوه جهیدی هر دو نزدیک افدو بکن یعنی gerek نزدیک افدو نه چهار مرد کاره هی افدو که هدف یا باید که کاری پسپورت
یه آره قصه ایشوان از من ناسم yani ne kadar ziyade serip آره هبیدی ای باش Bence سپاس باش لقال لك سپاس سباس محمود. اجوار سرکتین دخوازم یه بار باش. از لسر فیسبوک گداری وا بکم دم خاطر باشه و قال لك مالا سباس تاوا هر بجی که شوقی اموارن از دخوازم تنگ تو بحثا مالبات ها بکی در ناف کردن شغبزن دا ناف کردن اناتولیه دا براستی مالبات تا هاتی ناس کرن انسان جرا رومات خد گرن از دخوازم تو بحثا مالبات ها بکی جمره ام چند رسیم هنه ام مونا نشان بدن تو جی ya avya pir ka کرم توش بحثا ممکن ya bave mene sara 1961 yani 62 de hatiye girdim. Ve navi Alu'ya. Alu. الو Ya rahmetine namaya. Ev kale mena yeku bu heri meşhur mellemem bu avalbende Şeyh Seyyid Efendi bu de serhildan Şeyh Seyyid Efendi beşler bu. Alakavan bu. Kuhate girtin o durata berdan mı bu saya bertilu nasuf. هری Sermayne de bu. Mellemem o tişteki enteresan ev yaj birin tabi. Hem pez navi. کرم Dura kuhate girtin hate berdan Bağırtken bir şart atı bu berdan. Bu veşnuna hizmeta devlet atır bu ke. Hatta amr hatta 1967 amr. Berpusar CHP bu heymene bu vejim sistem atırkadı Paris. Yani Kurdiyatiye durket. کک شوکی تو کرم آخه به شغبزن کی خبر بده Evet. Tamam. هری Ayacı yine bapir mene mellemem ve ya aşire sileniye ya diye oze bostana yiye. وقتی خواه وقتی که شیخ سعید افندی لقارشی ترکا را خاطر دعوای کرده و اسلامیه سر خواه بلند کرد همریه بون لی بشتر و یاردم هاریکاری کرده و یاردمی کرده بود لعین وقتشی یه سرهلدان درسی میشی این بشتر بی اوینو تحمیل دکم سعید رضا یکتیلی ناسیان را که ایمه اصلا جپال واته yani dedem mellemem o medreseci خواندیم مدرسه خرشه اخلاص کرده verdi ingel براماری شیخ سید افندی هم یه سید رضا را علاقه نبود مثلا هر دو اوراق یعنی ملم شیخ سید افندی شیخ صلاح الدین و شیخ علی رضا حتی سال داتون دشمن diyelim değme hendim yine bakıyorum kalırken melemem yine meyek ve yani alakam meyek ve او رسم وان کینه و خورتانا و جامرنا her de APM'nin üçü Kazım Şeyh Hüsnü APM Kazım de bejim Reya Kurdiyatı da ev du kalemin yine ve Reya berdevam kır APM Kazım'la جبو خواندن ویشاندمون İstanbul'u. اما وار نورا اما وی بشه تایبتی اما لسر خبر بدن رسم حواله رژیم ما رسم بردوام کن اری او کینه اویا APM'nin azm keleki bir de sonra 57 سال 1957 57 böyle. Hem mektebe gündün اویا. Taze mektep. APM'nin her mesela ber malama yerleğine lügün محمد آقا ورفتن لور ور مالی ما او پرتوکچی مثلا و پرتوکچی پرتوکال که یک اشیاء بزنگل نویسنده نه و این من چه من تکیینی لور این من مهمی نخست بشانورم یکی tabii ana gibi Türkiye atıgına nüvisandım. Eşya buzun tişini atıgına nüvisandım. Ratanmışım. Le kitabı yaki hesten lüretanı yenice ve şey buzunlar. Nizam indiki yana diyordur yana. Kitabı ki fre başa
Kale Şehbaz'ın geldi ki tabii tıkay ve tırsı mırsoji kaldık ve Türkiye derkeftiye hatta şaşkara ne biçim. Em warın ve demeci. Tabii ki frey başta leser nahiye ima. Le nahiye gozgoze. Vetiye. Ha em keke naha Ben de malba şu Hamdi Şeker o Faik Coşkun. Ve her şey gozgozun avana yine kirden nivisandı öyle. keke şevki na malbata ve secera ve heye dema Osmaniye da Benim em mesajım na em na havala rejim ma heft resîmen secerê hene foto secerê hene ma wan nîşan bidin tu jî behsa dîroka wê hundir wê tu dizanî ji me re behs bike. Vallahi hamduravi ku kasa kazan avya nezik 850 sal bere. Ji alî derna ve padişahı Osmaniye ve demane valiyen Diyarbakır'e ye Palviye ye Ceku aşire meçhule geriye ya wana damga khale kızına ku icazet aramam ku her dere bigerin serbestin dikarın her nuverin ama bavar herhalde demek ki de tarih havan nizam nevi nevarok bir baş nizam ne ihtimal ki mezene ku demek ki de aşire me yani şey kızına harikari devlet Osmanlı kiribin ve harikariye de Jibovya ve secere daraman ku bu karabın nav axa Osmaniye da her deri bu karın bir rahati bigerin ve secere tenel cemmeninin le günde gozgoz kumugo nahiyemeye her imazına söşer limmala söşer kesi ve secere hem baatki mütehef da nav şehbuzun hemen da nezik de pazde mal hadi ve secerenin yani secere yani Secera Osmaniye da iyi. Ve secere Osmaniye da ne? Bu yani tarih avancı nezik nabara 300-400 sal şudat şey. Yani Avrupa ve bugri 400 sal beri destpekine dana. Hatta 300 sal beri berdav kiriye. Baş em derbasa kevin em derbasa Terbiyacı ye secere kuşlara bejim. Hem idara giredane. Yani hemi bi binamale Hazreti Muhammed ra giredane. Ku hemi evladı Resulün u seydin. Şu kadar kale mera digotin asire van raj dibe sileniyara diben ev jibe hatire ve secere tim digotin hem evladı Resulün. Yani araba oyuna giredi. Yani kek İsmail Babacan nivîsan diye divê ew secereyên Kurdan Anatoliye navîn hemû ewraqê matbûyê ne ew gotina Mella Abdullah Varlî ye. Beri. We gotiye jî. Spas kek İsmail. Em berdewam kinî hevalên rejî ma ew resîmên wek me bi welatparazên Kurd 5 resîmên me hene. Kaç kişi bu mühim raportika koyayım bilsem. Em warin ser Pirtûka. Em warin ser Pirtûka. Na tu ji me re behsa ew malbata te bi welatparazên Kurd, ciwanan Kurd li İstanbulê ve re tekiliyo heçê bîye. Ez dixwazim tu ji me re behsa wê bikî. Evya dise APM'ne yamlı rast edimin Kazım Şehbazı'nı. Paşnavi resmi sala şeysi de var ki Şehbazı'nı yamlı uskan bu. Ve duaj Kurdum Şehbazı'nın Kazım Paşnavi kabulgörüm buraya mahkeme Paşnavi kabulgör kır Şehbazı'nı. Yani navi Kazım Şehbazı'nı. Kazım Şehbazı'nı. Valla her bijî. Ere hevalên resme duyemin. Ere ew kîne keke? Yek APM'ne milli rast edin işte. Ye ortaya Ali Karahana evci siveregiye bu nav hareketi Kürtçe ki gerek gringe bu. Ya ki evci runiste Kemal Badilliye. Evci Ferhanga Yekemin Kürdi ile Türkiye çaptırı bu. Ere. Kemal Badilli. Yavan jo çaymına göre navran dikarım derkimizi. Ve her şey peşimi got yani. APM. Ere başa hevalê yani evna li Stenbolê hev hatine navarke ne? Ev li İstanbul'e xandevan ve demedajı Dicle talebe yurdu ve bu leyne li İstanbul'e biraya Musa Antero Remzi Bucak bu mezune vana bu alikari u beyin Dicle talebe yurdu vekirim xandevan ku düşün İstanbul'e ki Sarok Aşir Benuye Devriman do Ağa u Begbur vana li ve xandem
Ev kîne kesên resimda? Lise şu lise Kinavi Kabataş Lisesi bu. Jive liseye radıgotin aşiret lisesi. Yani zaroken aşiren kurda prani çun ve deri dokandı Kabataş Lisesi. Kajip başta herkes cihaz diyecek bak. APM'in İktisadi Ticari Bilimler Akademisi kadar bu İstanbul'da. Gerçi vardı ki Lise Kemal Badilli APM'ne. Lise İstanbul. Baş. Eviya Ev kî yekekî? Faik Bucak'a. Faik Bucak bize geldi. Resmi vekilini yayınlayacağım ben. Eviya İstanbul'a kişen diye APM'e diyarı ki yapıştı. Yüzünü insan diye ki hem mabastama du horten ku mabastevan aynı yani bir mana Kurdistan'ın bir çek gösteriydi böyle. İstanbul'a giyana hep ev gerekli ki kaçıp çekiver yapıştı insan diye. Faik Bucak'a Zarif Faik Bucak damazlanare Partiya Demokrata Kurdistan'ı bu yekemcarlı Türkiye. Vakıf Serafet'in hep Şakir Özdemir o نوانده پیشش از بگیان هف سال 1965 پارتی دموکرات کردستان هوا کرد. کتی فای بوجاق رو حواله هف بود. و دورا فای بوجاق داشتن دا جهت کشتن بدست کرد. یتکی اینه بو یه فای بوسی برگی بو. قتل کردم. جا فای بوجاق و آپیمن حوالتی ها گره به هف بود. Beri ku Faik Bucak bu kefeyini de yani Partiya Demokrata Kürdistan'a Türkiye hava bu ke dikkati buna Millet Partisi Osman Bölükbaşı. Sara hazır. Kek şevki ez na warım ser mesela heke başa. Ji bo nivîsên dema salên bere yên hatin çap kirin da tu çi dikanî ji me re bijî dervayê kovarên me behs kirinî li jor me dema derbas bûyîne me bas kirin nivîsên şixbizinê hatin belav kirin agahtariye din desta te ne hene vak pirtûkan niha me nîşan daye ew çi ye tu ji me re behs bikî? Ne bir şey yaptın ku tişatiya nivîsanın gayji bir nebûn ev yan kovarên ku baskirtin û kek Mahmud tiştekî natiya nivîsanın. Ev ya Pirtûkîde şixbizinê bikar nanîne natiya nivîsanın. Yani li Rojhilat li Başûr Na tu ne na. tu ne qet tu ne baş. Ew pirtûk çi ne te ji me re şandiye? Tane ekul Türkiye ile hemen neşir buna. Mesela şixbizin akuatiya nivîsanın. Bir desti şixbizin hatına nivîsanın. Ew me na resim danî ser ekranê çi yeke gir. Orada agahtariye ser şixbizina hene. Çiye navê ez divir nabî nikarim bixwînim. Naviya ferhenge. Akta İranî ka. Ferheng ne. Rêziman gramerê zimanên devokê hêla bêjim Kirmaşanê. Devokê şixbizinê. Eviya yek nivîsandiye Kurdekî fêliye Profesör Doktor İsmail Kamander ku bixwe niha li Parîsê jiyan dike û 30 salar ser vê pirtûkê xebitiye. Tezê wî û doktora jî bi ser vîya nivîsandiye. Bu qara hemî devokên ku nêzîkî şixbizinên dike yani devokên jêr yê xwar. Hêla bêjim Kirmaşanî û Kelhorî û şixbizinî û çîzanim bu navan got gavdin belê hemiyan nebirim bijarî wana ku wana yek devokin yek zaravanın û devokên cêceyane ku piçek jê ferqin. Meke şixbiziniya belkî gavdin şunda dîsa baz bikin ve şixbizinên heymene jî hêla terminolojiye de yani gotina da bêjeya da ferq heye navberavan de. Yani devê manê ku şixbizina Konfederasyona Eşîretanın gerek eşretanın nav şixbizina da jî. Yani erê rast ez warim ser vê kekê na di nav şixbizinayê haymane da jaliyê ziman da hevdî famkirine da jî pirsên ew pirsa jî ji wê derte ye. Berê ji wê derte hene problemê bêtir yê terminolojiye yani yê gotina ye. Mesela çem pazde biz eşreta kwestê bîra min navê wan wek Silênî, Kerkûkî,
لر کراتی چیزانم پالانی نوفلی خوانگل جیرکی جیرکی مگو جیرکی خجه هات بیرامن خجه من مسئول نه سراغ که جردی دشینم جبهداره خجه جیرکیه مثلا جو خورخوره یا جیرکیه عشیره جیرکیه ایجا نوان عشیره داشته جبر که عشیره جیجر وکی کنفدراسیون شیخ بزنه پیدا بونه و در کتر منطقه خواهی هست و نو اینه وان داشته بیجه وان داشته جرجرا فرد که هنگ مثلا اینه ده مثلا کیستره بیشم همجه بیچوکه کره هم ده بین خودتک هنگ ده گنده دنه شیخ بزنه کلی کره که من 3 کیلومتر مدون جعشیره کی دنه او ده بین سیپیکه کرد evet. Yani hani cihat ben kerkuruk ve her sene var mı bu küçük kere bir istiyor yani bu şey caşık bejim. Sipeku kerkurugu hotuk. Aşağı cehe var naven cehe bu kartın. Yani farklı terminolojiye. Ve var gramere de farklı giş ve kevin haberdir yani. باش از ناکه که یعنی ya hela Sinope şizan bir hela Sakarya tabiat ya Akya Zivanları kumun Çuyavan Dityaji ye Merzifone و hatta ye Diyarbakır'cı bejim ki netaqa bağlar hanan günneş yapızınan hep bir şey yapızını haberdi. O bir geçtiği amca gereki başlamdıkin ve ihtimalle hanan gotuna cehben ve gavnabın. Hanan bejim. yani kekşev ki yani ما هات فهم کرن کو د تکستن شغ بزنی حتی ایرو هاتن نویساندن وک رسمی هاتن نویساندن و بلاو کرن د کوارا بیرنبونه دا هاتن بلاو کرن işte محمود لوندی محمد özkök Mustafa شغ بزنی خمگلی بانه روشت ازمان نویسن جور به جور چیروک نویس گرامر فرهنگ آماده کرنه دی بیرنبونه دا هاتن بلاو کرن لی پرس گلکه نه جوه شنده جبو داوکا شغ بزنی هین باش واره نویساندن و بلاف کرن چه کار لازمه گرک ام چه بکن حواله ما چه بکن پیشنیارن تا چنه بله نبیدیدم پیشی هم جه ورد دست بکن همون و کواره که در قسمه حوالا ما قدر برن بیجوک بهارا چوی دا درکتیه سالا پر 2021 و کوشش نبم روزه 20 که حاضر دکم که حجمه را 2 درخد مروف دکاره نفسی بزنیه ده دورا پیجو که ده تشتکی هوا بکه یعنی مروف لدیرو که مروف و مزه بکه گلک ایدئولوژی گلک فلسفه گلک کارن فرهنگی تم دورا کوواره کی دا این بونه آوا بونه و خلق خواه لدورا ویا جیواندیه جبر که وی کوواره فکره کی آویتیا پیش ریکی آویتیا پیش تشتکی در دخل من گاودم بر چاوله گران تشتکی خوش نویساندیه آواره کته اینکلیه که مصاده بر نزه ویا بخوینم کرم که تما سشار این بر ki nüvisandiye bana navukana nüvisandiye ne piroz düküm gerekine. Bir şey buzun nüvisandiye. İben ki emkine. Yaku hatıyım. Fem düküm diye. Kısırden o zanaman dimini veçe. Kısama, gotananma, o zamanıma dukud ve küçüğe ve küçüğe zamanı. Freman yani praniyeme ev pırzgara merak düküm. Bu dikefin ve pişti. Bu dikefine du. Yani dedigerin. Belki eve vişin bejin du belki eve vişin du. Hiç millet u halk niye tu ev pırzgara ve kasi ime ve pırsi. Tu millet dine de bejane da ku man pırsa ev kazede ve kime jukabke.
راستی حق مانه yani em jî heqê me ku em rastiyê xwe bizanin nezanîştirîne man yani me nezanîştine çün nûskarekî Fransî George Pera qara George Pero dike ku li ser 85 li ser man vetige li ser me gotiye me piştekî cigîn em piştekî ferqe me heye yani li gor Kurmanca gotiye min bawerim ev dîtina ke û dîtinim ke heye bîşim ev kovara yekem ke ve zanê xweman derdikefî nûmuneyê bêhempa ye yani ev kovar ku yekem cara bi kurmancî ve şêxuzînê dertê nûmuneyekî bêhempa ye li pêşiya me û yadîgarê gewre yadîgarekî mezin yê neslê duyagengelê wan e û diyariyeke ji bo neslên ku dû me bin rast dike ez gelekî hevalên ku viya nivîsandiyan dem navê mêze nekirkî nivîsandiye باش پێشکوت ئەو باوەڕ دەکەم ئەو پێشکوتنە ku alaqeder bi zimanê xwe bi ferhenga xwe û bi eslê xwe alaqeder dibin dipirsin başya ku li dû vê kovarê kom bin باش rasta ku kovar gerek kemasî û tiştê wê bin di varê alîfbeya de varê gramerê de şûn de lev nav salan da kom hîn dibin serrast dibin û zimannasê me derdikefin ferhengê me derdikefin cizanim gelek însan şêxbizinên ku bi şeklekî zanistî dikarin xwe li dora vê kûnê kom bikin ez dîsa spasiya wan hewala dikim ez navê wan jî heneka bêjim mesela cê beşdar bûne ew tigavdin berî nawan hirde Mustafa Başaran û İsmail Süslü ewan ji heymenane her dike ji Akyazê Düzce'ye nêzîkî İstanbulê Memolî Aşık ji Sinopê Renaz Demircan Ramazan Tetik Cömert ew ji heymenê ye ku wa kovarê de dersina vê kovarê de beşdar bûne ez nevan hemiya yekuyek nikarim hemiya bêjim ne hemiya dikim hêvîdarim ku wê xebatê berdewam bike û dora wê xebatê de civînên îlmî zanistî û folklorî û ferhengî çê bikin ku hem vê kovar pêşte biçe hem jî zimanê şêxbizinê ku li ber tunebûnê ye vekî kurmancê Anatolya navîn ku kek Muzaffer Tibûqa çendîn car qal kir ku tehlûkeyekî gelek mezindanin vê ziman jî ortaya ranabe ez mîsalekî bidim ez bi xwe dema ku zarok bûm hevhey salî bûm tê bîra min li gundê me ku gundekî gelekî mezin e nüfusa wî nêzîkî vê çaxê 2000 însan bû na nêzîkî 5000 e di vê gundê 2000 de belkî 10 yan 15 însan bi tirkî zanî bûn ew jî yekî imkanê wan hebû zarokê xwe şandibûn mekteb û ew zanî bûn vekî kes tirkî nizanibû va 6 sal e di va 6 salî de niha li gundê gerî ku kes bibînî ku bikare bi şêxbizinî xeber de hemî bûne tirkî غيني كالا ku umre var jî min zêdetirê xesimine kestekî din şêxbizinî xeber nade yani ev birsin neslê sêmin yani ez bêjim ku neslê dudiya bim neslê sêmin hema Kurdî şêxbizinî ji binî jî bîr bike herin xwe saya ve komarekî ver em dikarin hewlekî taze bidin rihekî taze ve gelê şêxbiziniyan ku bikarin ji nû ve li zimanê xwe li ferhengê xwe li çandê xwe xwedî derkevin bûna xwe xwedî derkevin ku wê zimanê şîrîn û gavdin kek Mehmûd Levendî bi rastî gelek tiştê xweş xwend ji me re yani ez bi xwe jî matmayî me baqes bû kêfa min jî pê nizanim باشه کک ساعت نیو که ساعت کو نیو بو برنامه ما دمشه ام یدی بر و داوی هاتن مالاتا و متوبستان دی گوتن خیر داوی بیجه تا گوتو بو tabii kek İsmail Kemander kum basket ku Kurde yine Kurde Feyliye
پروفسور و رزمانه سر کردی خارو چکریه قصد سالنی وکی هم بو همه 2 سال هم سر گرامر زمان شیخ جوش کنن ما قول دایا که حتی داویا 1000 ساله هم پرتوکه که سر گرامر شیخ درخین سروه یک عدودیا از بخواجی همه بیجم 30 سال بروی هم دست بکی فرهنگه که کرده بود فرهنگه که شیخ ترکی من نویسانده بود 5000 گوتن برهف کریه و دور از نخواش که ما با 18 ساله دو نخواشی گران در باز کرد ما به جیهش انا جنو و دست بکریه احتمالا بلکه این وقته داشته فرهنگه که شیخ ترکی ممکن در گلک مزگین اکا گلک باشه تشتکی دین از جواره به این بکم تو هست قال بکم اری طبعا فرهنگ اینه که میگه رزمان شیخ گرامر شیخ برانی شغل لسر اسماعیل کماندار از بخواه نه زمان ناسم فهمت تنه از آلی کاره بیدی که میشه با ناسی نه شیخ او بهتر بناسه نه خبات سدی بیجم نود یویه نه ایمونه آوان دم داویده لأوروپای کردن ما یه کوچر هول دادن که فدراسیون کنفدراسیون چکن که دنگ کرده یک به کرد بگیرین هفدول اروپایی جبویا چند سال برویه اینه که آوا کرده بون کنفدراسیون که آوا کرده بون به ناوی دیا کرد اینه وان آفیشه وان از دبر نشاندم دیا کرده دخوازن کردن دیاسپورایه یعنی هر 4 پارچه کردستانه چه سوریه به چه ایران به عراق به ترکیه به حتی کرد قفقاز هجی یه آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و قزاقستان و ترکمنستان و وانجی یه کل اروپا یا امریکان در وای ولاتن دیاسپورا و که دیاسپورا تین کردن وانا بگین نهفدو و دنگ کرده یعنی لوبین کرده چه ببین که دنگ ما بگیجه خلق عالم دنیای و که گرانی که محبه حال حاضر فلاکتی گیر بله کردستان تو گرانی که تو نه اکبر مکارن لسر قرار دولت بیانی یا اروپایی امریکا و یا روسیا وانا هم مکار بین تاثیر بکن جبر که گرانی که من اینه ایجاز بویا و گاوه که گره که اینه ایجایه و دیا کرد آوا بویا و لخوازه کرده همی قد نبا سر مثلا اساسی کردستانی ده بگینه هفدو چه ریخستان ده ببرا ببا چه اول ده ببرا چه اولی ده ببرا ببا هر چی کرد گوهنن بگینه هفدو کردستان 2000 نتوی هفدو بگینه هفدو و 2000 نتوی به هفرا خودی در کف کک سیفی شفقی لداوی لپاریس صالح اکن برز پروفسور صالح اکن کارا کی تایبت که جمره بحث ویش بکم بر و داویار بر مخواج بیر کرده از کارا بکر نه یک صالح اکن کرده دیار بکره پروفسور دکتر لونیورسیته نورماندی لفرانسا باشه به زمان ناسه بسپور زمان یعنی تایبت یه زمان ناسه کرمانجا بکر حتی ناسه شبزی نخبیتیه لنها اول ما قابلن بری بسا اینه کر یه بیجو کر نه که یک سال آخرنو خانمه که هی لأوستریا بخوال آلمانیا دمنن لأونیورسیته گراز لأوستریا شیخ بزنه که هی منه ناوی جمیله به هبرا لسر شیخ بزنه آنکه چه دکن که بزنه که زمان شیخ بزنه لکویه چند کس لأوروپا به زمان خبر دادن پرسو آنکت این کرنه آنکت حاضر کرنه و جمعه جاری کاری خواستن از به چرچه داری کاری هم بکم جبه خاطر وی من آنکت وان جوارشان و آنکت اگر که بخواستن یک کنمه گودار دکن یکو گورنه سرمان زانه خماجی بیشم بکارم این آنکت چرپر مدیا بخواستن امکانه یا نه که مزفر اره امکانه چرپر مدیا و آنکتی بخواستن
Dizi bükün ji kek salî axin re bişînin her ku ji çarpên medya tika bikim e-mailê kek salî axin jî bikaribe bîne ser ekranê û xelk bizanibe ku jê bikin ya jî bişîne çarpên medya ew jî dibe e-mailê kek salî axin jî hebû min li serî nivîsandibû kek Muzaffer nizam rejî dikare ya bîne yandan Yani kek Mahmud nivîsandibû bawer dikim e-mail desmeta link anketê li ser ekranê ye bin linkê îne hebû yê me ew jî şandibû çi navê ew nar ser telefonê min nikarim vekim Tamam başa. Tu bi telefona xemelî zê têkiliyê me qut be. Yani kesên bixwazin beşdarî vê lêkolînê bibin dikanin em mal li ser ekrana bimîne kek Mahmud linka wê girêdinka wê nîşan daye heval dikanin temaşewanên me dikanin li ser wê binivîsînin kerema xwe resmê wê bikişînin bi qurtayî beşdar bibin kî em bizanin Profesör me heja karê xwe ma pêşta bibe em jê fêde bibînin di pêrojem gerekece lêgerinekî lêkolînek gerekece yê Doktor Cemile Xanim û Profesör Doktor Sarî Axin dibe her şêxbizinekî vê anketê heta ji destpîtê dagire ji re bişîne ku wana jî bikarin xebata xwe lêkolîna xwe pêş bibin wana hemû ji bo pêşveçûyîn û nasînê ziman û xelkê şêxbizina ye û zanim ku li Ewropa gelek in taybet li Almanya û li Danimarka û li Fransa me xwe zêde nîne li Almanya û Danimarka û Avusturya gelek şêxbizinan yani Spas kek şewqî mala te ava kek şewqî gotinên te yên dawiyê çi ne keka can kerem gotinê min dawî wallahi spasiyê te dikim ku ji nûvatê mecal firsend dame ku em qala şêxbiziniya bikin hebûna wan û zimanê wan û ferhengê wan û çandê wan û hêvîdarim ku bername we vekiviya ser şêxbizina her berdewam be te gavdin ber jî got ku ew ê berdewam bike vekilin neve wan hemî bi hevra jî digîje doza Kurd û Kurdistanê yani em wekê rûbar û çema diherikine armancekî hedefa me ya hemiya aynı armanca ku rojekî Kurd û Kurdistan jî bigîjine azadiya xwe û serbirindiya xwe û ku nav miletê cihanê de jî ew jî ciyê xwe bigirin û wek hemû miletê din wan neheqiya em jî ez jî bi navê çarpêl medya û bi navê bernama xwe deng û rengê Anatolî gelek spas dikim te em neşkanin dî carek din bûyî mêvanê me ji bo haymana ji bo şexbizina gelek agahdariyen baş te dan me jî da temaşawanên me însanên me jî qedir qîmetê bigirin jî fêde bibînin xatirê xwe şexbizinkî çi dixwazî tu bêjî dawiyê xatirê xwe bi şexbizinkî bixwazî ji me re te bîçe şêxbizinkî jî deve xatirit aha okey baş tamam spas keke can em em hatin xweş bû sağ ol spas temaşawanên delal em hatin carek denatin dawiyê bername xwe saet nivîkê 100 deqe bû em li mala wenî em bûnê mêvan me agahdariyan ser haymana ser şexbizinan nivîstiya wan tekstên wan dan folklora wan em ê di bernameka din bi mujarkan din bi mêvanên din li mala we bin du hefta şinda bibînin di xêr û xweşiyê de em ê li dawiyê ji were straneka şexbizinkî bûnin ser ekranê bi xatirê we şev baş şebaş
چیتا رمام چیتا پتا پتا کیفت پیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا چیتا رندم چیتا پتا پتا کیفت پیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا کاری جنگه یا چرندی که تاستن خورد گرگستی گجدنگه یا چرندی که تاستن خورد گرگستی گجدنگه چیتا رندم چیتا پتا پتا کیفت پیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا چیتا رمام چیتا پتا پتا کیفت پیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا چیتا رمام چیتا پتا پتا کیفت پیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا تمرم به خود ما بشین شی خیرات چیتا چیتا رندم چیتا پتا پتا کیفت پیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا وش بيرم رضنا خوش عليك يا لبندية چیتا رندم چیتا پتا پتا کیفت پیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا چیتا رندم چیتا پتا پتا کیفت پیتا بتمرنده خود ما ایشن دیشی خیرات چیتا تمرنده خود ما بشین دیشی خیرات چیتا Hadisa berjer koman akmıştı ki çamoğu Ağzı bharam bas kıpagar çamoğu Ağır kısır tanış dastime darmoğu Anda var yürüyor arzuğu Kakal miskona boy fone Yodege Khamaga Hadi sogre polo sure chulo Gazbege Khamaga Hadi sogre polo sure chulo Gazbege